Kumo haraya waya kuona tari undu muhuthu gutuikania daraca-ini ino hindi aikaria matura ma Soweto, Kamae, mji wa Raha na Kongo nio mangihota gukuhe mbica theru ya ugwati uria makuragira maitho o muthenya daraca-ini ino. Hakorwo he handu horu muno na handu uthiaga wategwo ni kamucumari kana kindu kagwa wakorera ni waharuruka mundu ni ona ugwati nduthi ni yathukanga yothe wakorereria ringi ona andu akuru makihituka mundu ni athire atiruka ringi no tumuyanire harebi ni handu hakuagira andu muno. Ino nio njira ya mumwe na huthu kuri aikaria matura ma Githurai 44 aria marokaga o kiroko mihango-ini ya o muthenya. By the way, tumepitia shida kwa hii daraja. Sasa zingine inaweza kuwa umebeba mzigo mzito na ukitaka kukanyanga hapo labda uanguke, ufunjike mguu. Sasa hata uwezi fikia watoto wako ukiwa mzuri. Tutiakirwo nginya shedi. Norona turakwira reri iguru. Koguo rugare we nawe bumper to bumper. Ithe tungiaria matwakire bara. Tondu mayoka kuoya kurae. Moka gututhaitha. Kiehane ati daraca ino ya tamita 30 ira no njira ya mugithi itwikite githinjiro kia amihuthiri amu niho ekinae mabangagira njama ya kwagagia aikarire nduma ya ingira na guthukia muno gwati wa kuringwo ni mugithi ukamakurira maitho. Ona tigo horo wa atumia ona kuripa ona my brother ona ragirwa kahuru to mukiri horo to shuma ni handu very dangerous muno kuni hakwenda ginya na mibango ya gitiri ikorwo iho. Ahuthiri ayo marauga makoretwo makiheo ciaraniro cia guturwo kwa daraca ino wathani thutha wa wathani indi matire mateithika. Mugithi ungigukorera wi habara reri-ini gatagatiri ugikira riu no cokire na kuria uma kana urugerwe thiini riu niho ngiteithikira endo wa kirango. Ariu andu akuru na atwarithia a bodaboda nio moe makiria ruo rwa gutuikania haha amu aingi manunika maguru na angigutera mioyo ho. Aria murimo-ini hari ugu haikirwo gitawa kimwe kinene cirorane na kiria kingi hakona utheri bathehera mithiete gakinyo hau kuria ndikiukani toga mai consider ikiao kira ginya Githurai-ini gikire biu. Ikaya riao riu marirekeirie kuri ruhonge rwa reri kumahaturwo gwati-ini uyu oro hamwe na atongoria ao gukinyanira ciaraniro iria merire muingi wa mwena uyu. Daraca ino ya kuringa kuma mwena wa Majengo urorete Soweto guku ni Githurai gia 44 no nginyagia ukinyukie ikinya gwa ikinya kuna ati ungiteretha hanini muturire waku uri hatikaini. Ngiribotera Inooro TV kuma Githurai gia 44 kaunti ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Julius Karithi wa Munene.